Ni wirigiro bwa kumurithiria umwega wa Meru TV nwithirite wina kagita gake ga ukamitikiria kirangi kugwata ugirikire ntuto cia Meru TV thaa imwe na arua kuri tariki 17 mweri jwa mbere buru jwa Januari mwaka jwa 2023 nkuruki gakurikana mbe kuthurwo kera botu kurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, rietu akamita Gloria Mwirigi na jaja ijamwe jajara twithirite tugikuthuranira. Akuru kuria thirikari kumenyera kana gakaiji ndene ya mugongo community na mono Kenya ituriritwe kana ganto murume ikuwa atia na nende tucokerei kana ganto murume no twinya kongo igatukite kana gakuimena kakathithia mantu ya maingi atikagirite aritoko gongwa amu batere itonya mantu ne jama thukuru thenero ibageretie guci ebaniria na mantu amaingi na kwithirwa bakaribu wega kinteto iria tukananitie nacio tuona kinya ibaciebaniritie na kwithirwa bagita mirani mantu neja kunywa nchobi kana illicit abuse kana drugs ise bangi na biu bingi. Na tukiambiria akoro ni bakuria thirikari kumenyera kana gakaiji ndene ya mugongo bakierekire mambura ja guturia ntani atongerie bantura kuma mirigo yatigania na imenti niboritia sheri na thirikari gwitithia mwana wa mwiji muno kithomoni amukaiji agetete na mbere gakithithuka kuringana na Rainas Mithika Mwiraria augite ikaigwa mugongo na thirikari bageta na mbere gutatiria mwana mwiji akomba kuthurwa akiri maburu betete na mbere nibaugite mutatajura jo atumirwe kuruira kioto kia mwana omwari ndene ya mugongo jubateri kuthurwa jo gitumira kiri mwana wa mwiji amu ni rotete mukaro Adams Muturi wa Thirinja na gututariria nkroki Tiari barua kuina bata kana akayikomba kwithakeliwa na rithori ingi ni mugongo uria bugwitiyaga kana kakombete kwithakirwa ni ntuko ciakwi ngocokia nkatho ki muntu wonde ora wina kana akambo imwanka thai ibukuona ora kethirito gatigitwo nyuma community na mono Kenya ituriritwe kana ganto murume ikuwa atia na nende tucokerei kana ganto murume no twinya kongo igatukite kana gakuimena kakathithia mantu ya maingi atikagirite na gakauro kana nto murume ria wona kambiria kuimena ikambira kia kunywa bangi ikambira kia kinya kwithirwa inyake kagita na njira nyingi iria itiagirite nontu thacio ndeke thaira gakimenya kaka down nkurukie maisha yako ora yabati kwithira yang'ana so nikienda ikwira acore bako baba nthingatitie ntukwena arua na akenya kwa njumula ndenda ikuwa kana kaiye tugekire mwanka thai na betaniria amwe ona mwe na dianiri ondu kuma agehotano andu abingi akwa erwa kwa munene wa mwapindo mwatuginya kundi ora utha waile de mono guo mware go batu waile de mono mwe agukuma nyumba madha mono mware uguma na ugailo kone da mono mwe uguma obadu mwaile manga ginya bomfo manga edo nazo de lo ko batenja ne sia kula lakini ko to mwa urubo nene nondona ile modaka wa mwe ndisi no teno akinya kana kakaizi uni thai ndeketie kona ikoke na gitumi thai tigana inyaga kari lakini bonde no ana betu lakini tubati kuheshimu kana kakaizi nyakati kuoneka uu ntizinya to akachwa ate turume nyaza kuthomithia generation ya thai imwana omwezi kurukiberwa kana akayiga bateri kumba kwithakelilwa bura kana akarle kumba kwithakelilwa mono kine mantu ne iyo kumba kwithira bakithomethwa kuno batu mwale ko na wonde buro kari de mono mwale no bukari de mono mwe ndi bunku na antu acio me muthomethia no ntu kuringana kwa girwe muntu athamurike de mono mwale ake ko mono mwe ajethi ai muntu munene na uru endo uru ero ibya to meaulwa ko duganda ke ne nyoga ile Kenya thai ana bari bangweni na bonde toikirwe kurubetere Beijing bare ya baragaruka na baratugaruka mono baratuinika sana na atuenendete Beijing tugeta egeito thomena rietu
tukirie kana kaije na ikenda nako katwika mugongo na Rwanda rwega irwanda rwa rwithaira rwina tuyau ugoro ya kwithira Rwanda rwina nchiari yake ende itena njau na itena ndume wa Rwanda rwirubui kwethirwo itukweshimu ana ba thaka nkurukiana bari thai ukategera ukona ana ba thaka ipunya thai batu ja jekuru batu tu batarana ba thaka thai for now thai para tukweshimu na para tumba kwithirwo ni botethio bwetu baruju ni ana babiezi na ba ibo batikungana thai muthemburu bakethira bakimakira kana kayikira bagwiti kethirite gekulukira mathina kathumba gitumika bateri kumba kwithira ikimenyera na inya inene na riro ukonere ukagite atia ukamenyere bwaga nkurukinya kana kai kakari woni thai ndina experience eu nkibwira kana kakaize thai ko muhimu nguru ndini lakini ukathomithie ukatunse bwega inyoga ikiki mama kambo umenya ka iko gai iko ruju rwaku urito gethira kana kai no kugena bikibiki weto gethira kana kai kara no kukaringo ingare ara na gakua weto gethira kana kai no kukari utirine kana kai ko kawato impio na gakua no ntu utirine gatinda kana kai weta wakethira no ko kainjagirene na no ko wakwira weto gethira kana no ntu bwa gutia ni dwa kana kai ugeto gethira kana kai no ko narua no kona ru kama mistretine no tukatona wokariria bwega ureto kethira kana yani na no kyo narua ukona twana tutwije tutingana na inya ni no mbuge inya ari baba ciari thai kwe generation twetite ukethaira kalume kamwe iko karo amirite ari nkurukia ngiri nkiripotera Meru TV mbetana msimoturia wa Virenja. Tigishko mbunge kia Bori na gathite arito ni onto bwa kuimenyera na kwithema na utumiri bwa ndawa cia mbugita amwe na ntundu imbi ruthene rwa thigonko chibojo na kuria baka ibara bagwatirwe ukombo ni mithiga iji abachiari ni ubakamukira utethio kubakora ukombo ne bonkruki no ritia ciari bairitire kwa anabao mataro chako ni kithomo ni ubagatwika babata ndene ya mugongo kakimotegi na gututaria nkruki ile kagita kara chukuru chirigire to kurugura kiumia kiyete chiboma ite Anastasia Nkathana chokerete nkatho ritono ntobo kwebaigana mitugo yemiega nkorokia kioria ntukembe the barabara meretwe na ndawa cia mbugita kwirutaniria guchiria mataro twa uria barari ruthene rwa thigonko ibageretie guci ebaniria na mantu amaingi na kwithirwa bakaribu wega kinteto iria tukananitie nacio tuona kinya ibacie baniritie na kwithirwa bagita mirani mantu neja kunywa nchobi kana illicit abuse kana drugs ise bangi na biu bingi ibaciumitie muno bethirwa bate kugwatira nwajo atigiri nyuma pamenye ati tu drugs tuteageri tuchobi tukunywa tuteageri habakethwa bageci nyangaia na bakenyangaia afya yao na baria na banini bara bare meri nkingi baromba muno bete kiri cancerous bara bare within na nyake batwe bagerie kwijagitwe kenda tubonia njira injega ire bagakinyira bomba kwithirwa bakiumba gutigana na drugs na bomba gwitangugire ciagirite Nkuruki chiboyo no litia cheli gutea kithomo na batigire nabo bakuthoma kaingo batweka kiguni ntuguchieyete kuromba kinya ciari mono batetheria na baba kenda bomba gwita politiki no tukwina utethio bubwingi mono bukumania na CDF utethio bubwingi bukumania na basari sira bakwewa kwou all the polytechnics ichigwitikiria na bonde muthemba chunde nyara yake thirwa ari na umire ete awate kosi iriku kana iriku ombe gwitethia wengwa akithirikiria Nkathana oritia kariba maite kumenyera rera twina kiria getu gia nkunga hizo kuromba mono bara bariunga aku amenyere yera retu na tukiburomba na inya mono ni gita ririega no tuikurite twithirwo muntu wonde na njumuikite kwanda miti
kwa wingi kila familia itwekete jukumu kire kira assistant chief ontora nja tukamake sure o muntu nja chiawe chionde ikuandimite onje kaandamite obaigana kenda twithira twina environment endongi nkilipotera Meru TV kumantere cha Maitei nyo kambetaga ki Mutegi. Thirikari ya Meru na Kari ni borito kumenyera itetema atori na kariba athiro rojine Igembe Central. Nkoroki mutongeria wa Nthuki Mbithi Daktari Martin Kimathi norite thirikari gukari itetema ni untu bwa wagi bwambura na ndoji. Murithi waba na gututarira nkoroki. Chemichemi zote za maji, all water catchment areas zikuwe protected ili kuhakikisha kwamba mito yetu yote inaweza kuweka maji na kulinda maji vilivyo, ndivyo tusikue na kiangazi wakati unaokuja, na zile chemichemi zote na mbwao zote ambazo ziko karibu hapa ziweze kuwa na maji kila wakati. So inabidi sisi wenyewe wananchi na pia serikali ingilie hapo. DCC Igembe Central pamoja na komiti yake, all water catchment areas zikuwe protected. Na kama kuna watu ambao wako na tabia ya kuiba catchment areas, wale wame encroach katika water catchment areas, wote wachukuliwa hatua, ndio tuweze kulinda mazingira na chemichemi zetu zote zikuwe sawasawa katika Igembe Central na katika Meru County yote, ndio tuweze kuwa na maji ya kutosha kila wakati, na hii bwao ya hii shule iweze kuwa na maji kila wakati. Itokweleana nto beto ndawere atire nto beto itetema marimba na miera na uno mwabanyaria ibo ntwekete njoka ayeka ingangi ayeka bira byombe bye kenda nto batete kuliana sawa. Kwa hivyo bala bakale maitetema baketa Mungu ngwa na akabura na kiangasi kikeya kapo na kiangasi kikeya bwe. Kwa hivyo tutomwanka tukalitetema byeto kila kwa baba kia ibatweka anya kenda tomba wita sawa urakwagi. Murithiria umwege wa Meru TV ukambitikire nkithira nkimeria matani ntini nchokerete nyimeandareka ite kuraje negakorombo tikithire ukiumagaruka mutamboni. Rwembo ni njira imwe ya gukatha na kwaraniria na Mwathani Murungu. Zaburi 98 kamustari 5 iriuga atiri, inagireni Mwathani ndwembo ciako mukumia na wandende na bumuinire na inandabia ndigi nyingi. Sitire sine morimo thumuthũku nũkũrũkĩte kansa na korona yũragĩte tũtegũrũ bakang'anana igakai wa baba koretwo hamwe na niĩ gũkũ kwaramba nyingĩ inũka moko matheri wega waku mwĩngĩ na tha ciaku nyingĩ. This is DJ Twishly, the Turntable Killer. Watanira na DJ Twishly ntuko chionde chia Jumatatu mwanka Juma kwambiria thaa 5 cia rukiri mwanka thaa 7 cia muthenya aja kwa Meru TV agegotarira turwimbo twa gukatha na kuthathaia Mwathani Murungu ndeni ya mubango jo The Wave Show. Jesu imorikyo byama kankobwera mbonete kyama kyawe ntuko ya narua Unamuinda nani? Nani? Unamtafuta nani? Nani? Jo tudhari maniru amwe. Meru TV chionere mwanya.
Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiajani onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwagojwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Na ntobo Meru TV turiaje ni ntobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura ja morano, rachio, madhiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari ja kuguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwagojo muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Cukuru ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni cukuru iretonga ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kinya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage na mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kinya mathomo ja kompyuta. Korokini tukinyanitia Kinya kireo kinyanilubwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discoras halimo ba kuungana na bari na utiabwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antwa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituto watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukani ya bua January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bote tena mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungie chukuru kanoturungie thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Gakugwata ugene ukairi murethiria umwe kwa Meru TV ni kenangeta na mbere gukwa tito turashungite kwithirwa igi tukingira na twitita na mbere ni ati bamwe bakariba Tharaka akaunti ya Tharaka Nithi ni bamukirite bia kuria bia utethio kuma kiri thirikari nene
kumanina mpara nene iria bagukurukira irimari akariba bakiaria na andiki bantu nyuma ya kwamukira bia kuria bi ne bakoria thirikari yongere ekajuga amu gutekyo bakithete irimari nyuma ya mbura gutenia mapema nkuruki ne bakwenda thirikari yongere kiwango kia mbeca iria inenkanira kiri anto baria bakoro David Dagara Waigona na gwetutariria nkuruki Ira Kenyamara keyora kira kithiete na mbere kurumira imwe ya migongo kuma ntere cia Tharaka indi ntugo ye mtheciari baba bagunikitanirie bamusanda kuma kiri thirikari nene na nontu no akarithiete na mbere gutema ntame bakiuria thirikari gutigiri bakuongerera ibi nikenda bomba kwithora bakigunika ngore wetu kuma raisi wetu Mheshimiwa Ruto Kithure Kindiki Mangavana Muthomi Njuki bonthe bae batwitige nontu ba ukame bwa bwi Tharaka baturaithire na mantu meto monthe matwina mo baturaithire na ubore na basusan mwindu ito na matwiwe nikia toretere ni bia kuria pototethie kinya ana beto cukuru ito nonto cukuru kiumegio kengio kethero be cukuru totikomea bacoka nambi kanyuga gaka kirumiri munini wa Cibo kuma Githigiri Madam Penina tukomba kunenkera antu betu nontu ibenyerie muno iyora nontu kathina gume ndani ya tori betu gutiekyo benakyo na kira ntugo beroka kinya kuria Cibo na Cibo imbi yo wene otunenkere so inkoromba thirikari twegirwe kiao at least kinya tukona atha wero wishas baba gaturumirio ikenda tukomba ku distribute antu betu batiga kwiyora nontu bena thina gukari wogu akari baba ketheria mana kwithora bakianda mbure tiromba kwithora kigana gonto komana kwa gutye gintu bakomba kwithora bagiketha bakiuri gutigiri bakumenyera kira bena kana gutigiri bakuthiria gwamba ntere ino amona bara bena kanyamo gutigiri bagutethia bara bangi twingi ire turandete bwega twari mabwega buna ngarama nene byatwika bitira kura itanusu kana robo ya bora ture expected tumboke thairio bigana thina gutira ura mbura tureregagira na nuntu gutira ura bwa tureregagira kwina tuthina mwanya muno twa gwamba antu betu nkwenda kwira antu betu wana kinya kethirwa mbura tiraya bura tureregirite kana tutiketha bura tureregirite itumenyere bira biemendani kuri antu bakurara kuketha ndengo cia antu tugu kuri bakurara kuketha ndoroko cia antu tugu na kuri bakurara inya kuia mburi cia antu tugu baika matana bikibiki inyumuge kagero inya mafini na nkobia wakomana bikibiki kamatete antu baire wa bathatu imburi nyoje kirito ngwega karatambo tanto na bakiaria iguru ria mbeca iri gwatagwa na akuru iborete thirikari gutigiri bakuongera namba ya akuru bara bakugwata mbeca ino ikwithira bamwe bakinyitie mianka indi batiromba kwithira bakithongere mutaratarani ujo kuru baba gwata mbeca bagwire karibu bonthe na bangi bakinyitite mianka batandikitwe babati bongerwa nontu kinya nawe gutigere akuru bakaimono baba gwata ngurukia kuri 10 na gintu bagwire batigere baire bathatu na bamwe batiokinyira nutebio na ibakuria bakurukia mianka na batikongerwa thirikari ni batibongera echa cia koro ireku ona tigo itokoromba batongere ito are nyo ntagwata ntigwataga nigo nontu twara kwenda na kaitaki kathuku twendane orena kaya mwana kaya bantu athiramba gwetethio rongi nikena tukairamba gwatura ngiripotara Meru TV kuma Gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Rieto Indagara Waiguna akari bamakoro wandia kiago giciko mbunge kiamente gatigati ni bachumiritie kuthondeka barabara cia ntereu bari bubongwa bakiaria akariba bariuga bagititeu nyuma ya kuona kiriro kiao kiri atongeria barabathurire ni umwe na kuringira mboringita nete amukira akariba bariuga abakwinya gukamata miri ya endo bao ndiria betete ekuborokia amwe na kwamukira kumagarukia makitha jao nyondene nkurukiba kuromba thirikari yomekuthura kibigirwa kiao na kubachukiria rithoria kiao Patrick Kwastela na gututariria nkuruki muthuro mungento na kururia mata kiri akari bantura ya makura na kari aguku ni wandi ya kiago Gĩcigo mbunge egia sentrimenti akari baba bethirite bagiciumania na muthuro ni kire baugite njira cia ntereji ni ciitwikite njukie gutukwo na itigukinyika Mbetagwa Vincent iyo ni BOM chairman wa Kario Primary School na ndirunga makanya nega skuru nonto skuru iyi
ikona thina kitambo eto kuma njira igi igutatisama igureta thina nyingi muno nontu inyari murimo batuma cukuru bakarega kweja bakurukira njira nebona ukari yegitara magerio jare jangare amagerio ikarungamira nare aragwa wange jakamatwa na njara nya cukuru yagia thina muno nontu aciari bongwa bira bionde matiru ira ciagite cukuru iria ikamatawa neturo itigero kuraja nare kiremene guru kumau wange muceri akamatawa iga na gituro tukene kamwe gacukuru yaba umite kanini na kanene gutigira bakugwatanira ni gutigira bakwinja njira iji bakiariane bagwetete mathina kathumba njira bethirite bagicemania najo kumania na kuthura gwatongeria baraba kuga ibaberukire na kubonie goti kwa mobobia mbice wende chamani wa makura wa mwirika kanye ne gaka gatonogete muno wanangabana MCA MP gatonogete muno gitare no gutwana aja batwe tukarinde guru barabarene ujite oriria kugwirikana ni kwithirite kurina muntu kwite ntereji na baciumiritie ni kenda bethire bakebanira na ngutu nye gwikira muntu gituro bagita akomuthika katwe na musiba twena muntu kinyo kwete na kira tumeta tucitanirie tutiakamate mwiri jo neturo katukamataga neturo atukuromba ngabana MP MCA gututegere twithinene katugukua makura akuma ntura ya makura wandi yakiago gicigo mbunge gia Centriment ngikwinyiriria ntato rietwo wane Patrick Buga sana mreithirio mwega wa Mero TV mwankira utugukinya muthia jwa nteto cia Mero TV thaa imwe gochokera nkatho cha mwanya muno no tubakuthura uraithirite Mero TV na nkruki gakwendera uraithirie bubwega bwa Mero TV. Anu ijerwe mbone njira imwe ya